Не objavujeme na Facebook. Да. Анечка, тебе холодно, Мася? Тебе хорошо так? Evo ti kartu koju hoćete. Da. Si gleda. Aha, slični, da. Evo je Mala Bogorodica i Sveta Petka je ova crkvata. A među Karpiti ima još jedna pešterna crkva Mala Bogorodica. Da, ovdje matre, od 5 ovdje oko 2-3 metra. Ne je ovdje pokraj obala od Labodka. Najdlabodko to je 289 metra. Ovi je kako mali gradski i сега kaže on je gradska ta plaža, druga vrsta. Nema, ovi je vaka se maljački plaži. Ta je gradska. Ne, tamu se site plaži, se od Biljanin izvori do Svetinao. A ova se računa gradska, no sami od grada, evo ja se goljama kakva je tamo. Kaj sakaš se? Nema problem. Ma nema problem, slobodno. Ne se navali me.